Mira malaka nyam kanal dala content ba jo me ba link Nuer online TV channel bana racha ke jo mishalat mishal ke jen jo nyiri mishala da kuma kiir mayardit ka togut kemen shal ke lumuro bana linka jen racha me take raj michikan ladno take wi dang bangman tila wi nuääri ti cha kuma kiir mayardit charge link charge nok baje nywaga yakel reiler kana me kan kono nyam me jiram jidit kan online TV channel naga je en jin dere je nywaka nasen ko ken ka gore je en jin dere subscribe kan online TV channel wude me jen gudu dana bana rach ka jowo dana chalat wajen take ed speech ti chalat la jow nyire nyuda gwano nyir kan nuääri gwad dan rakatin bana je kula linka jen jowo me jiram jidit kan online TV channel naga jen jin dere subscribe ka de notification be dere je twany ko mi je tekaler mi bare da shwa mala shube kiji ko gwawo banten kon lat ko rodi bana ka linkel kan nyam jowo dan be lingwa me jom mashalat wude shwal ke denter manyanga dwich jen che tega jom chalat en denter manyang che wude me wuden shwal ke Dr. Martini Lumuro che jakwe gwer midire long ke ed speech ke jom jemu che kwen ke kwido nuääri bana jo wud keneme bana jelinkel wude me shwale Lumuro jaram dan ente ke jom jemu che kwen ke kwi nuääri mugor kono bana jelinka jalerame okay gor jeno jin bilar mi nyokaneti ko kien ko biya jo dan chalat gwasme biya jeling ka jowon cha kwen wude me wude gui kontur de me te ga jomo chalat gwase me beje kwen ka tu english ka do brani kana gor ka je beje kula loye ka thoknath. South Sudan government stated on Saturday that 9 out of 16 Nuer counties are now considered hostile. Ka jomo chikana la da kenine kenere count ni Nuer choko wel bakel ken count ni dang bangman ke hostile minyono jen wone ti ke jetter te loke kuumɛ kiir mayardit jene keni ti kanei te no kane Dr. Riek Machar no ke shunga kel ke Nuer wa ami men la gwanter wet South Sudan kene kuumɛ Nuer wa ami kana kuumɛ Dr. Riek Machar la party espele mayo ken tika against kuumɛ kiir mayardit shikari por me jikane top redol ka melat kenem ci kala do nuääri ala tika kant ni ti chop ka wal bakal wi di chop wal bakal re wi di chop wal bakal kan wi bangwan karodian kan wi den content cha kume cha janok so wi toni ke wi jitta to goro de ka dakkan dial ka waje dan chala wuri chal ke matin wude me len kon joro me ngwat me jen wude men so cha jo me cha jakwen redol ka mi cha kwen re wich ka juba Dr. Martini Lumuro jela Minister of Cabinet Affairs ke Secretary of the High Level Standing Committee ka kwimalka manlatke alo che jo me che de kwen belar no nuääri weekend cho wol bakal kan witen kon re winti cho wol bakal wi bangwan fain ken kan witen kontin nak kume SSPDF ten ajara modana lado cha ne di shubko kudangwan ke je dung SSPDF cha kan nak de je ka joran shaling ne ti kudangwan ta cha nak re kore da ne chi tuok re weekend nasir ajin tiro nyok mular jen tama jana witen kontin je ka long tama ka wi nuääri dang bangwan chela do Nuer tribe ajani 9 out of 16 counties kan witen kontin jeng kan long ki hostile te cha kume SSPDF cha ka gortin ke cha gorno de kanen shelare wona ne en gude me mishalga Dr. Martin Lumuro shelare ne jani kan widen kontin cha kume SSPDF cha ka noktin ka jan gwasmen tama mala hostile counties kanwer jani nasir cha SSPDF cha noktin ulang cha SSPDF cha noktin akobo cha SSPDF cha noktin nirol cha SSPDF cha noktin uror cha SSPDF cha noktin pangak cha SSPDF cha noktin ayut cha SSPDF cha noktin kene rup kona counties kan widi te kan widi content cha kuma kiir mayardit cha ka noktin chela do kan widi tine kan widi je ka longan tama mi jini wi ka witen koken ajani witen kon tinta ka malte na ka kume ajani my wood jare my wood bo longo chuk wekel mi cha kume SSPDF cha noktin no ajani kan widi alati ka win ware
ulanga kubo nyirol ka urur ka panga ka yut ka rup kana ka longoshuk kan wi de ti ko style counties kan wari de cha na cha ka nokten chikan jo mo chikan kwen ka do budan lat kan wo en wari kan eti jok re dul ka mi chikan dul jene kan wi ti wi de chuk ko bangman kan dial jene ka chiurin ka bala kel men ken ngane ken god ken kan dial men kwar ken te la kwar wi la spiritual leader kan dial chuden kep kan den kontin lo ke tillo ke kuumɛ mala kuumɛ kiir mayardit ajana kan wi dang baro ten ci dot kan wari wi ten kontin ngot tin de pin kiir mayardit kani mayandit maywut longechuk kane ke gwit ler ke panyajar coach ke mayom counties re weekend state kane kan wi ten konin shunkel ke kiir mayardit chana jo me chan jemling ka wajdan lada. The Nuer ethnic group, one of the largest in South Sudan, played a significant and crucial role in the liberation of the country. This community occupies counties divided into 4 subsections. The jiääk Nuer are in Nasser, in Ulang, Mayardit, Nuachuk, all is Upper Nile, Nuer in Akobo, in Yirol and Uror in Jonglei State, Pagak Nuer in Lik in Pagak, Gawar in Ayot in Jonglei State, Bentiu Nuer in Bul in Mayom, Yikeny in Gwit, Tok in Ler, Young in Panyajar, Hok in Mayardit, Yakai in Kwach, and Lik in Rubkona counties. Out of these counties, 9 of them are considered hostile to the government, primarily aligned with the SPLM-IO. These include Nasser, Ulang, Akobo, Yirol, Uror, Pangak, Ayut, and Rubkona. Leaders from these areas hold influential political and military positions and maintain deep ties with this community leadership, including youth, women, and spiritual leaders. The 7 remaining counties are deemed to be friendly to the government, including Mayandi, Maywut, and Ngochuk, as well as Gwit, Ler, Panyajar, Mayardit, Koch, and Mayam counties in the states. Gwa anjo shaling jen wuda mo rajone wuda nen yen turde mo gwasame ajaram lara no witi shoko bangwan ka style ke ka witi jakti chukuma jikan chunkel ka jaka kuje mo ronkan ko deganak ka wiren konen shalate te mai wute radian panyajar ler gwit mayom no re wiki in the state ka long shuko kan ka mayandi kan wi tene kan wiren kontin chunka ke mayadit ala wi winware ka winware ga dite ka kantin ware kan wiren konen chunka ke mayadit. So chirkara jamo chicken lat ka dobran en chicken real keje kane jen taye dane nakan Major General David Majudak la neke dane ya naga je wayami ke leke asfele mayo chikara jamo chicken kwen no kane je jen bor shunga kel kan wer community ka shunga community ba shunga kel ke kuma asfele mayo so kujamo kane kan widialti de ka makki de ka kapkur ko chicken shunkel ke kiir mayardit so charo me chajala rejin ritual ka lumuro jen bagon je asfele mayo en wo kenetiken ke tet kali ay dane tuok no ka chang ndang ru bakel wala jen cha jo mo che kwen ge chan mulin kel nyok. While the SPLM-IO claims that the White Army operates independently, their ties to the SPLM-IO are strong and inseparable. This can only be confirmed through the ongoing investigations once the investigation completed. And jo lat kana gwasa me shalingo chawa jugane SPLM-IO no and Nuer je waya amike jojan bor kan ke independent alo shun ka dependent painken alo shun karodian. Okay, so ke independent ala chungan karodian lo teramumo right kan ka jawde so ngoda ba
kan ngada na me chalat ke Dr. Machar no ne ti ke jejan bor ke ka halata ganganen me ko la nuere but ke ne ti ke nyirien kan nuere jen do bran kuin te ke roine lingen menen go tame wa ken ti dialat kan kalat kan go de nuere de kan ga jan tay dan le ro de ke 2013 me na kan nuere jen ma ngot tene tame ngoro milet ken e jemme this is a tactic ko bi kan nuere bi kan ka nakki bi kan ka watch and mission nuere chi konmat so gane diala titin gene o tega continent chunkel ka jan kum kir mayardit riuda kele o ba nuere ba ka dak ba nuere ba ka separated ba ka jago bi ka tega conflict among one another chikarin bishuling so jan do bana let kim mayardit ene me ere kel ba ka nuere ko nuere mo te chikan chunga kel ba yik dak ba ka do dan lero de jentama so raje me jo mu gorno de lariya ka do bana chalat ke je shikaro je long ka kwi kuma spele mayo kanene kana spele mayo charo dagan tam ne kan wan aken murai ko tam ajani spele nyam ajani ka spele ayo tinterate je tam tin cha yen kana kuma spele mayo na mo including Dr. Machar kinitin content cha yen kel ko ne de ti yana ka ko kan itika ka conflict with the law ke chi kan ngot kana bai ke chi kan ngot kana yar ka kwi ko re dane chi to re which kan answer na mo kel chi kana categorize no anyo kan te ka spele mayo do dien bo mete kai din ki spele mayo mi chiro da to kan to ka ji spele mayo bane tiro de anyo kan te kan ti la ji spele mayo ti chi jere we ka so Sudan en spele mayo mo chi ka waka exal ke chi kan te kel ka kuma spele mayo kalar kan kan ga ji kuma spele mayo anyo ka spele mayo mandana tre we kan answer mo ko kan right ke jen tam tila loyal ka kir mayardit kan to cha ga chulat ko kan chi ka ngane chi ka ji spele mayo tin konti de mal de jenung re which ka South Sudan ne me agenda le ro tam ne de let kana ko bi kuma yo be pen chan jodien chan jemeling nyok. The Nasser crisis has fragmented the SPLA into 4 factions now as we speak. One, there are SPLM-IO who are under investigation because they're in conflict with the law and the constitution. There are SPLM-IO who are in hiding. They're here in Juba or elsewhere within our country. There are also SPLM-IO who have decided to exile themselves. They ran away. And there are those who are in government with us. Kuma kir mayardit medan ler jana wal gwe jana wo batere ngbuto re kuma kada me tu ko kor ku jana wo bi kor batwok che mangai kono no che kor che tuk ka western equatoria western bargazala me che wona ka greater panal state enta me che within che ko ga do bada ande kana control ke je bani de kono ku kan la no kuma sele mayo kana kono te kare panken kana kono te kare ano gwade dane che kana ngaje no che kor je to ka panal state che kana gorno bi kana de content chal ke tat bi kana gorno bi kan ka lat gwada weke pigi kanti la dung kanti dung tara na mo gwati ka pan ga kana gorno bige de mi dir kan latun binemi ko mo wona ite woga ben ko bigan war bigan ga blog ne konti ka panal state bige churom ka ke cikane ti cikan ga mo kanai te bi rom ga ke cikane ri konti ka ko ba cikan ga mo kana cikan ji ne ri konti ka mayom kane ga mo kana cikane konti ka greater panal state sorry ka panal la kana ka wulan kana nasir cikan ga mo kana na so ne ti cikan gore mal gor kana mi ti ta kan war mi to da shi lef gwadran te tenone bet woko bikane din kon tilan wer bikan ga shunak ne me medten so men chalat gwaz min bialing ala kuma kir mayardit chawo da mat kel ke RSF rapid support force ano so chikan ne ken chikan gari ala ken yen go ne me na ka jes fele mayo ka border karang wa chikare ala ka gwanna dial chukan kuma Uganda ba chikan le ne ngoran tamre wika ka South Sudan akane de content na kanware so ne me mi cha kamra ken ko bikan ware bikan ka josh ke bikan ka wo gwanna ken dial content tekten ene mission ware shi kamar la tok so wudo me roya dana ya lat cha lok ka dobran che lat ke je aname wa head speech kaja no rami mo mi la mal ba te odo mo ka gwade mu ko support an ban yu je umre den biata kamal